walaupun menang lakon long pegah permohonan wajib tagun budanya permohonan wajib arah wajib nanya yang wajib permoh khadam 4 khadam dari ujung kaki cemekam sampai ujung uyak hitam nyan bak tubuhnya tayu si pupuh haitim dosa contoh hot demi nalung ayah tak cupit 3 mun haitim cupit dosa hot demi tagun bu haib tagun hana dosa teman urinang pupuh tagun bu ingin mencari ridha kewajiban tidak betul lah bentah nak tagun bu kacok belakang kau mau boleh permoh jangan yang kejut dia lah kau pun nya kau tu pun bedah bengat permoh bedah si halangan sakit dalam perut nyampe perhop bedah lekot tagun bu pajuh kerok nyan manan lo kalau nyaman rumah tangga ale nyan teori nang pek-pek gagal bete permun truk masa ro ke tiba juga truk masa ilhap tidak muka jak aja bagi ke deh bete pepung urang saya kan nyan bila pepung ayah han saya nu han bete urina dan han saya kan watai karu ada saya ulang mesti jamun hang tem kawin dengan ron tok gara-gara paksanya dengan tangan tuhai ulang kabayang kalau pegah jamun ilat aku tem dengan ron dia nak kata soal lelek long ah nyat tanda panนึก akai anak kasabah motokol matang ulang kabayang yang kada dapatนึก akai hai anak naju bagaimana ya yang kerja saling pengerti tahu rumah hana masa abu rumah tangga kerjasama walau tak sama kadih semurah le rumah ada lako ikun legok yang kenyan hek tahu dek kampung bangai hak dah ada je lagi galam kawin yang kerja tahu dek ngurung bangai adalah mak contoh rumah bangai tamang rumah malam pertama bak pintu kan sunat pergi baca doa pintu kamar janibni minasyaitan baik putul syaitan tadang tak baca doa bismillahirrahmanirrahim qul huwallahu ahad ada baca doanya nya permoh mafhum ikun ya Allah salehlah kau long baca doa nya permoh namphum cuka soe ikun baik sama dia nang kena juga namphum pajuh bu lagi saknya lo pajuh khauri lecek nyan kamob jamil sunat tamah bu sunat tamah hengkot kupu nak senang hati urung pormo tanda itu pajuh makanan lo minya urung mufom samping ha dah tamah bu kekeun senyaknya mufom kena hati go minya urung bangai samping dengku sang kalau boleh bu itu yang kerja hek tak tahu dia urung bangai yang kerja rumah tangga kerjasama walau tak sama tawa cokrot aja ungkut hana tenguk tinyak jaga cok tinyak wek nak mengai peti ungkut le promoh nyan mufom hek tak promoh dengku oi yang kerja saling pengertian nyai dua mesti kau pegah lagi ber mang kau nyandre nan dengar pegah nan dengar mai kemen sana nyo sekedar tak tahu bahawa lagi nyan hek promoh idone tugas drone nemita dia bala hai tungku lah kolong hai kuduk le cukup batu lah kolong bodrek lah kolong gara-gara lah kau bodrek le nombor doa ya Allah lebih lah kolong ya Allah bertaatnya mesti gara-gara lah kau bodrek ente menang mesti lah kau hana bodrek nombor doa nak rahmat sih gara-gara lah kau bodrek nak pego hai dah semayang hawa ne kata semayang kah haju hak ke tanpa pak ke tanpa tiga sabar akan apa lalam mila kau tak hasa tambah yang kita tanda lah kau buruk syukuri terima juga anda meninggal nampak kan? Beda-beda. Nyomak mertua, habalun tuan, kesimpulan. Ya.